Na kebenta ki khubor baman kasmi pet bat subscribe ya u an kasur kabri new trap hapo kajingelam uba kermen yuria chaman kala pelong kajingelang pat ba hamadan malki shilong ban penpau kajing persya bat kajing kirkli halor kajing jias ngosi kablakta ya kahabdet insa piraling dok maunai kani kajingelang kala long ru kum hakador jong kahong bat deina kata kadau baki pat ba ki haban mi syakmat ban dawa hong UM lang sawian naga New Trap Youth Council HYC ulapan pau bagi samla ki deban yeng bat ai jing kershan hakum gini kipor ulo ongim la syu ban ailat baka hok jing ki kena kin sya atlon ngin pin I de ke jing trailang bagi samla khasi ki deban nong kinong syarai bat nong penne ye ke jing shngan ha ki shnong ki thau ula dawaru ye ke sarkar bakan pin khlan ye ki policy bat ki rukam sumar khnang ban ai jing rap shisha ye ki kena hebret ya bangin mla bat pau kerteng Aku ke Shillong, hanti apa border area, kabahak apa West Kasial District. Di semua penpau hang ni, lembah kini ke Jingelang, bakane ke Juru, ke Jingja, ke Balaja Itai Habret. Kalau pendiau mensiam, bala ke pensat mensiam, yang aku menongelam juga HYC. Nomor, bila you ai kini ke Jingtep, neki bahaya, jeng Itai Habret, arpunai binsua. Haba kilawar banyak tuh yang ni, bila perkat kita lagi pulet lima ke West Kasial District, kita kiamat doar, yang kejing syak tambor jeng ni hebret, kejing syak tambor jeng ni hebret, kalau jah, haka hendreu terek bunai Jun, haka ba ladan kibriu, kibelawan ban rabor yai, ban tek dikijan, ban lu, ban sab de kabarni, ban rak sejing kia, susu ini hebret, katkom kejing tuh jeng ni. Ila angro ba imsim la tipriu su hadin kata ka jingja hari ka basusi kalong haba ki bahayeng ki bahasam tang nomor ba kimdai ki ba dan ya ka jingnang ka jingtep kila lek ban report ya ka de ka jingja ka we ni ki police outpost ka badan hati apa West Kasial henrai hadu arbunai kinti yimsim la I ya kata ka jingja bakal po shanu Hadu bakal hab penbor yangi mungkin yang lam juga HYC berkumun dengan sayan dengan hab balai bertukar hidala dia hangki apa nong stand police station bat habang alai hangki semua penpau kecing semua penyau bahab berkarui kecing sya nomor kini kecing jai pedang je kecing sya tombor kini kecing jai pedang juga kambaman persya ikiru kentai kediru kecing feel per kecing telot terekam jadi buat pulet juga jalan Meghalaya hakani kecing jah habang ilai pan tuklar habang ilai banyak kedua UIU juga nong stand police station sebelah sya endorse berpet kini kes lepas susi kalong habang ipan ke kes record nak kalian kipulet gila penggat penban ya kita ke jingja berkila register kes penban ya kita ke jingja ke section 126 ke 74 juga BNS ikna ide hak kerta ke bakal arsam jadi saya kini berregister kes ya kalian kendan juga provision juga Pokso Act mereka bersusi kalong kipulet dipengat kendan penban ke section 126 kepada kendan Kaba kipulet ki jupengat ani ki buat district ki impose habadan kanu kala dispute haba ki keli yo ayu ang balai me pengat ikini ki kendon haba ka offense ka balaja ini ka instance ka balaja persya ini hebret kamlong relate but kini ki kendon ke bemela pengat jubab kalau wong penban bangadang sya yo promotion artayo lamtek ki kendon tukaan Kini hapan penderam jor, ya ketenat bulat, hapan penderam jor, ya ketenat poyeng, namar ba kimla badhong, tadi kimla badbuak di kita ke officer ke belong well equipped, but kejingnang kejingtep agak bedai, but karkom terekam kum kibor jonggaan. Bersuara apa pepau ni, ba kejing Slur, juki brio, hapo kejela kejuni, kita ki rusneo, dan petangi kejing kambor kejuki, kedero kejing feel, jong ketenat sokar, jong ketenat poyang jong sokar jela, nomor bursin apa, kum nongi saya andro, apa kejing adenti kejuni, jong aku nongi saya ngali iru, bagi babun kiri kam, kidong lek kam sio, apa kisakam, tangkat tukan ni punai, kilatnyo. Kilebun dari gipet katkom ke crime rate ke syak tempur hapo West Kasial persya yaki kena ke berang hapo kandrus nam ke jor hadu kata-kata mereka bersusi kalau ba ke jalan Meghalaya ke juni hadu mentah-mentah nyimla ni kita ki public prosecutor
Kipotipin, berkibasampang, berpitikna, berkita kinolek kampaman, kisapin Islam bersapin saja, jaga bertinggi. Kesukar, lai dangshen, kekulai, berhung yuta special public prosecutor, ubal tipet, berbala sampang, namta kekis, jang tak kesunam, namta kekis itu raja ubal sapinnya, benerai, belai kesukar kamlaru penuara, kita ki public prosecutor tiba-tiba tiba sampang pagantung ki first track kuat juga poksu kuat dan iki kuat berpitikna bagi beliau tiba berarti ban thongwa dan ban pencuat ke kolong ringyang jadi hebret ban kiriu kan teh po kejela kide ban sa pen saja daga bertinggi kapor kala dai hukum kerja beliau ihapan mi samadan ihapan mi sesurak pendawa ya kesukar jela bakadai ban unra ya kata legislation apa klan kapan petikna bagi beliau hi kemudian keti ban thongwa persya yaki ketai pergi kena kide banget hak jengsa pen saja kabatinge na kalian juga cuasi ko bangi lakaran bangi dan rekat bat kayeng